Muri Somalia abantu 20 bahitanywe na bombe zatezwe mu modoka ebyiri mu mihanda igendwa cyane i Mogadishu, 40 bakomeretse. Izo bombe zakurikiwe n'ubushyamirane hagati y'inyeshyamba n'ingabo zishinzwe umutekano. Abaganga batagira imipaka muri Kongo bahagaritse ibikorwa byabo by'ubuvuzi mu gice cyabonetsemo Ebola nyuma y'uko amazu abiri y'uwo muryango atwitswe n'abantu batamenyekanye mu ntara ya Kivu ya ruguru. Amaperereza yakozwe n'ibiro bishinzwe ibarurishamibare bya Nigeria hamwe na UNICEF yerekana ko ingo zibarirwa muri za miliyoni mu gihugu zidashobora kubona amazi meza. Abantu ibihumbi muri Nigeria bakomeje kwigaragambya mu murwa mukuru w'igihugu Alger bamagana Perezida Abdelaziz Bouteflika ushakisha manda ya gatanu. Naho muri Etiyopiya abantu bararushaho kwitabira siporo kugira ngo barwanye indwara zijyanye n'imibereho ibuzemo imyitozo ngororamubiri.